Zbilja su stvari puno jednostavnije kada naučite tipkati na standardnim tipkovnicama bez da gledate u tipkovnicu. Pa kako to naučiti? Vrlo jednostavno. Potrebna vam je jedna stvar, a to je želja. Ako imate želju naučiti na taj način tipkat, onda vam ne treba više ništa. Iz želje izlazi volja, iz volje izlazi upornost, strpljivost i tako dalje. Vrlo brzo ćete se naći u situaciji da tipkate bez pomuke. Ipak, daću ovdje neka uputstva, neka pravila koji se morate pridržavati. To su 3 pravila. Prvo pravilo je početni položaj prstiju. Možete primijetiti na standardnim tipkovnicama da su slova F i J malo drukčije od ostalih. Po tome što imaju male izbočine na sebi, tako da ih možemo lako napipati svojim kažiprstima. Lijevi kažiprst ide na slovo F, desni kažiprst ide na slovo J. Ostali prsti se pozicioniraju kako je prikazano u shemi. Kada tipkate, uvijek vraćajte prste u početni položaj. Drugo pravilo, držite se sheme. Nemojte previše razmišljati, a možda je bolje s ovim prstom, bliže mi je, možda bi... Ne, nemojte previše razmišljati, držite se sheme i sve će biti u redu. I treće pravilo, nastojte što manje gledati u tipkovnicu. Pa i kad učite, nastojte pogoditi slovo nekako, po sjećanju. Pa tek onda kad se puno naživcirate, malo pogledajte, ali što manje. Znači, gledanje u tipkovnicu mora biti svedeno na minimum. Morate doći do faze kad uopće ne gledate u tipkovnicu, možete gledati bilo gdje, a ispravno ćete pisati rečenice. I još ću dati neke savjete. Dakle, opustite ruke, naslonite podlaktice na stol, dlanove naslonite na tipkovnicu ili na stol, ovisi kakva je tipkovnica. Lagano ispružite prste, nemojte iskvrčiti ovako jer će vas boliti ruke. Ako vas ruke počnu boliti, odustanite. Ili ako se počnete previše živcirati, odustanite, otiđite negdje na kavu ili možda popijte pivu negdje, onda se vratite i vidjet ćete kako napredujete. Vrlo brzo ćete doći do faze kada samo jednostavno tipkate bez gledanja u tipkovnicu. A kad to naučite, ko zna, možda vam pane na pamet napisati nekakvu knjigu ili roman ili nešto tako. Budite mi pozdravljeni.